kilo harus pak. Kini ketika doa keba tang yobat ya ke first prize dulu. Kene ko ko Diora jong ni sudah ba ilabat nadu dang step hadu ndakut kapor. Ladai champion sendon nadu dang step hadu ndakut kene kapor pamenta. Dapat makna Champion ini mah mentasi. Baik tiket. harus pak. Tadi clear pak. Tim ni lagi nanu kesemba. Sasha Postep siya mo step. Macam dance. Te iba ide na po boy saya kemudian mo step kemudian. Step dan mah. Kena jujo yo tang bili price ba. Am kadai ka sin ka ban kong yang akan yo kung kadai ka price. Te ba kene ka bok resep ka jampi ka balai la thaw shun ni pi mata kasi te kene ka sekolah na kaleng jongi giladep banyo biang pabian gilanyo da kamisin te lada pihun sara bat lada pihun pila ban syong apo banyo rangkat bat gaji sakilang jongi perok jongi lada keduna ngin pendap lada katam kemet kasyong akaman jampi lane lada piyo kabajat kama peiru na kaleng jongi ngin buji da kawai Yang mayo ko. te nakalian jo iba isanya yangi pinapunya hagani kediman kabamanta bat hilate sampo bajar te ngatrai ngataw si kuno kadai kapok resep ke jampi menta te kuma piong ma pihun pinra te kumlai sibun ba sim ya kade kasam bisa hakati jam ba penjai ran kan kedua Hilang aja keren chicken tin entah perempuan. dia bilang lagi kan sikit nak naik perempuan So, sikentin na kentin hagani ka dok meski na kota jong piki wei pat ki prolog lawan kiba bamsam layo akan ka singiro ba pindai bandu mansim ba hagawai ka sini kabak anak sip ka jong pi kinsayo bai ka jing trai ki ston ngaro lajan kupa laki posnam duna Benda ya kun ya kan ni kau pai dok hamre dan lu kan yang singi sim ke belakang dia de wana galian ke jong ki momyo benda singiro padu jingkerman kumbala guna nadu ne stepchi naga liang ga ofisro ba kundong ki besha batrai sitom naitun serwaka yang bisa jong ki kiwe ko kikam le sitom man pelang ki bisa le shirji ya kau pai dok ha baragawai ke singi kim sayo ya ke som sa ka ba he ba kim salom breu man breu kumle shimbo te kulai sibun ba ya kenten ay mansem jampi ya kwe pat perok lawan te kulai sibun ngen sai kendu ba ha kwe pat game te san playground Ne di kedan pak. di kesusahannya pak ne lengkap security tetap lah istilahnya wan pun atau kulai sibun pak te nak minta ke kedan ke bahar tiket bar absen jike ke ka kedai ar kilo san spa san playground pak pede no Ini kesana pak yu layo kedan kebaan mah. iba ide na po mawati takulut ka kedan ka manikong berkapar kalay sepo district jom kari boy district dan bapak hato bila juyo teng di price padio kata turun kadai kasen ni manikong ta bapak to don bok te nak kali jungi ngilan dep panyo biang yang ketika sang pisah kunju ngahap keran kebakaran di manikong te lada pihun hila bandra bagi ketika sang pisah lada pihun pila bersama po bandung po banyo rangkat jeng gaji saki jeng kita perok jengi kenang ba la pio kebajat kepapai ne lada keduna ngin pendap lada pio kejat kepapai ngin replace sakawai bar lada katampat kasyawa keman ke jempi ihun te iba ihun bat irra beja kata kesam bisa kumba nak kalem jengi ngilan silap kebalai ke hap silap dai te nak kalem jengi ngelade penyo Dede ka kedan kabalai. Kela bandra lada pimun kela barong sport baninyo rangkat pro rezeki pro ini ikon to kulai sibun pak nginang sai kedopat nebar